Nakon više od 20 godina posjetioci Sarajevskog zoološkog vrta Pionirska dolina moći će da vide lavove. Danas je zvanično izvršena primopredaja lava i lavice koji su u zoološkom vrtu Pionirska dolina poklonila dva zoološka vrta iz Bugarske. Novi stanovnici Pionirske doline posebno će obradovati najmlađi. U pratnji specijalnog transportnog vozila iz Bugarske u Sarajevu su dopremljeni lav i lavica, stari 3 i 7 godina. Upoznati smo sa tim da Sarajevski zoološki vrt nema lavove već dugi niz godina. Zbog toga smo odlučili pomoći i pokloniti lava i lavicu, jer smo se uvjerili da Pionirska dolina sada ima sve potrebne uvjete za njihov boravak. Zvjerinjak u kojem će boraviti životinje urađen je po najsavremenijim standardima za smještaj i humano držanje životinja. Kavez u kojem će boraviti životinje sagrađen je od kamena i neprobojnog stakla. Na taj način životinjama će biti obezbijeđeni normalniji uslovi za život. Zbog veterinarskih pregleda mužjak i ženka lava narednih 30 dana boravit će u karantinu, no nadležni u zoološkom vrtu Pionirska dolina ističu da će i pored toga posjetioci imati priliku promatrati životinje. Zavisi od vremenskih uslova. Ako temperatura bude zadovoljavala, naravno da ćemo ih pustiti u ovo trkalište. Ja ću doći da vidim lavove, oni plavaju. I mi smo došli da vidimo lavove i druge životinje. Zahvaljujući prijateljskim odnosima između Sarajeva i Sofije, zoološkom vrtu Pionirska dolina bit će poklonjene i druge divlje životinje, što će ovom rekreaciono-zabavnom centru vratiti stari sjaj.